Kirugo ky'oburayi bwensi bwetarase kyama kya Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigorit kuria rero anyara kora abarayi bande kurwa sorgongo rwa gusi abubara babwatani be kyama kya Jubilee asoko yegore skuru ya secondary ya Daktari Zachary Onyonka DOK Nyanguru miye ward ya Nyakwense muye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ukanekere kyo nigo musike Matiang'i agikeiria balia bakubeka kibesa erukurwania abarayi bari bakumusira kurwa sorgongo rwa gusi boigo nigaganiria abarayi kwene kyo murembe chinga kichonsi buna orogongo rwa gusi na boigo komwanchira agenda kurike chikura chinsemo chinde ase abarayi abajumbe bakoragwa na Anthony Kibagendi bamuchira oburayi bwoboke bago buno musake ito Petuel Machini agotumanyase obwagari Naso maiga boko yigura bene eskuru ya sekondari ya Dr. Zachary Onyonka Nyanguru DOK yigotoka imeye ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Nomaiga orawa ne ukuriye kirokyo barayi bwense mense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i omoseneta bwe county ya Kisii Moske Richard Onyonka omachumbe bwe bunge yo Moske Anthony Kibagendi gati ya barayi banda bange abase Matiang'i aina nachi computer merongene ne bitabu na korira yo tukagenda gusira masomo asenseme yo twachire function ye twacha yo korosi school ye erokire yeta yo moga kominto horario Mheshimiwa Dr. Zachary Onyonka iyo kolete gasi yinge yo kwagacha ese ya ito igaiga Kibagendi mbia mono sana egasiane kuna mumurabo Onyonka manene injenya gache library gane ikibes cyane injenge ganda akora bintu bite skuru ya koleki aigendera na CDF injetigandi yinkira yane His Excellency Fred Matiang'i lero gabna togo kwana otorente erechi computer chitali inkechi morochega yani yo kankobi His Excellency otorente ere bitabu ga Books for Africa ige totagete skuru ekine ebe a center of excellence for this region. Niko Moske Matiang'i nonyana bamochiria barayi balia bagusangirira kibesa eri abarayi balia bakomoko bako banyaka bakurwaniwa asagikire bikoro bunebyo na igule na inde ni manyete. I want to say this here openly. I am aware that people are raising money, some of them senior government officers raising money to come and fight this MP here. Esenge njibamo gechete na bagotiana na Nairobi bagotiana royo bachakire usangire tibe sanga baje kurwanya Kibagende bamurusi abage tutu na umota getego abantu baminto na umota getego ayatali bokere stokange na kwana ngane conference message Kibagende na cheche zbako genda titiko batokera uchi otogotana na bamuraba ekero to komera na amagana to kwana ya gusiga ngendo kitojo bakore sabantu bayi na togenda na ene stoko genda bakitoko bwate na opposition konda agenda onje bweka tiko twara abantu bamingo aba gusiye mata getenta nje bweka Chinga kicho nigo Matiang'i aganira bagusiko be komorembe chinga kicho nsibina botambe na kubakira mbya soko mwari baga kogenda isiko ere kuriya chikura aba gusiba mindo Kurulinde Lyon since time memorial. We are peaceful people. We work so hard and we treasure and believe in hard work. Koru lodwa ogenda Taita Taveta ogenda Mombasa ogenda Sange wiki ile na lenga Isiolo abantu bayitoko nyara bagusiba bakonzi nyanya bakole majinyanya Meru ogenda Meru town aba wakili aba gusiba le Meru town advocates aba gusiba wakili baro mustenu nzia wa Meru Toto colleagues, we believe in hard work. That is what we believe in. Honesty and hard work. Niko bono abarayabu abagikiri barayi bokendera tsabwo bukebago ime county ya Kisii. Polisi sasa wamekuwa complicit to crime. Eti kwa sababu kuna mtu mkubwa ndiye anatuma watu kupiga watu Kisii, kuwa watu Kisii. Aba gusia barako imokera, bonsi abako imokere. No to ale soko genda. I'm telling you, we shall look for those boys in their homes. We shall look for them wherever they will hide. Kombote skole toserie bonyiro korbosonga. Ituna bagusi ndoli kos
Ondo gotebanga ne chinyimba ko tubekera basayega. Na itu tomaite ko ryabasaya babwatsi nyimbo. Iyo mizaha atutaki. Inu ekere Matiang'i atene gusiga. Atorentere chi computer. Ngaimole. Emota geto mano minto Matiang'i arusi kuchianga aberiketirianda atigare bweka. Ripoti ya Ensoko TV nche Pethuel Machin.